English challenge. Please subscribe my YouTube channel. Hello everyone. Today is the 13th day of 100 Day Business English Challenge. Product and бүтээгдэхүүн. For example, our company improved its product to achieve better business results. Манай компани нь илүү үр дүнд хүрэхийн тулд бүтээгдэхүүнээ сайжруулсан. Second one is quality. Channel. For example, our company improved its quality to achieve better results. Манай компани нь үр дүнгээ сайжруулахын тулд чанараа дээшлүүлсэн. Third one is picture. Онцлог. For example, the product has many useful pictures. Энэ бүтээгдэхүүн нь олон хэрэгтэй онцлог шинжтэй. Fourth one is benefit. Давуу тал. For example, this service offers many benefits. Энэ үйлчилгээ олон давуу талтай. Final one is research. Судалгаа. The company invested in market research. Компани зах зээлийн судалгаанд хөрөнгө оруулалт хийсэн.